anta kawya map ai map me ana Jesus o ya kapama ina kadai ama afang ko kap metang kati kaya daga Joseph odi aonga kansor odi ina onga awa mangone ina ma haudi nangoti ama ta onga e yakun tangkamda iwa mga Jesus o inabangu mas emi yang kati ama remeti ap me odi chup me ya city adidi ina onga kaiwangan god o yakindo man na panang kama hingon ana kap metang kati ama ta onga pilot o ina nuwa ina a o kwa yang akangka kutuma Jesus o ya fewa na menainyama ina Joseph o Jesus o ya fewa ni yatawa naman atiyawa ina iwa kapafea fewa o item kakima ina o fewa naman wa ama o kuhanka nanga fatiw hawa kata kwangum khenkati enga tuwa yimdanga ama afangko ya fewa fi kwam he akyawati mapa yanuana mapa tuwa atvantang he anau enime angakyawati Kristen aeta farasi eta mkuna menu ina enu pilot o hingoku anmanga eta kutamanga aman atoya na yanta kuno kamtio ama ata onga ama yukha kai eta kutamangkoti aonga nanga natmin kinanga takatamangkati mapa ifafati he out na tuwa atvanta ninganga anta na yamne eti anengka mantikan aku hayang akang kahati ama aku hayang ka o kafe kaya ta mga pamaw ng wama mapa ifafati kaya disciple awa hiyaw na po inaoy efewa kuwa na tikaw na mama uwam haniw ama itawdam aon na peunda hanta kawyabi ina kwa kaya ipaka takata kwa kaya tuwa yim katang kaw nuwatavan nai pilot o eta kurma hainya haiya ma kafe kap mamang mafangendi hainya haiya fan au nu ina yang akang ka kafe kaya damanga meuna he ani enu ina ama aku haing kau kafe kap mamanga e hawa fakang kase wo iki eniu ina ma kafe e au kafe kap mamanga mapa kananga atiwa awi hiyaw emda apakai wa ama aku haing kau kate mamanga e santa pihanga wata ka imang kafa ina nemefi anga kai wafa na mama kap manga ina e hingoku anmanga hawa ya kinga ku ane ina ama aku haing kau ya ma padang kayatani ina e na wingwa Jesus o ya fewa hingomu wangka kaimanga hinata katemanama e am akunu havam natana hingowani ama afang ko kaka wawian kaniyavi eta kuwa iya katamany ina e iya tawata kiyawati ina e himapanga kwa yimiu hingoku anangwati ama awa au eta kutumanyi mapia mahainya ama kapengu eina awakun mtinga nanga fanga aoina kauyan yaw yatonga aonga tau mapmekiya aonga anta kawyabati hainya anta kunu hamti ao kwa haita ketang kama ao hna kati diu napmenkina e kunu kamp nangwati ao ya kwa kutang kama ina e anta ama aku haingka nu atama kumanga ina e nu 11 awaita ama okanam afeita nime okanam akateman ama taipa kutumanga he ani Peter na uyaba ina ama aku haing kau na turu afa kuma ina o na tvakana napme ina hingoku anangkati iwa kapafe ma wetani ina o ama aku haing kan nuyatem anuwata ina kuno hava kameng kati nime akateman